Kilomita 5 kuma thoko ya Ngutani niho abithaa a borithi makwambite nyambo niguo mahote kuhura ngari birigiceni. Na riria rori ino iregire kurugama na yahituka nyambo icio nirio borithi mambirie kuingatana nayo makihuthira ngari yao. Kuringana na OCPD wa Migwani, ihenya-ini riu niho ngari icio igiri iguthanire na Muthigari umwe akua hau. Undu uria ucungiriirie gicanjama barabara-ini ya kuuma Mwingi guthii Garissa. So ilipofika hapo kwa sio zake imegongwa na lori ikiwa nyuma yake. Yakaisukuma msituni. Na zote mbili zikauka huko msituni. Lori iyo igukuite muthanga na kurerikana ati iteire mwerekera mbere guthane na ngari iyo ya borithi. Borithi angi atatu maguthukirio thibitari-ini ya Mwingi level 4 kurigitwo nguraro iria magire. Kuratuika ati kwa ihinda riri ndereba wa lori iyo ndoikaine kuria ari mari na ikanga riake. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.